we have ensured that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ikasnong nongi kwayo sngo bahan ikasnong de lakot kalayat dikila pen sngo hinasnong iki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ruki don hi convey bet yaki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project ki don menta ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki ba yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni hakajalla kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan led shaki locals, 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that, kashulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Nomor ba ka ka bapi amnod ngiru hang ni. Shua ban take up yung ganun project. Hindi ban suto bakla. Habang yung warra yaki investment. Habang yung warra yaki bakum kinigi project. Nget yung nga opi kabakado ka jing mantoy. Kanlong yangi ki konsama. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much. Tatang kini po, naga linggo yung nga, kamutsurman yung nga JEC, kapatiga Giant Tail Hotel Owner Association, uga East Giant Tail Hotel Owner and Transporter Association. Da negisgi, da kudiga wigi jingilang ka general meeting, jingilang pajba, kupuman heni po tuber maicang, putu itau taknyang. Wa da chimbe igarai chisindon hajing ito ginigi issue kiwa lai iginigi singi chedien wa hajing ito wa kam ka Star Cement nane wa ka Dalmia ginigi factory igujo yaki ujo yakre ni gabor chigabor nane gujo ya sign gujo ya thoi hikmat ki board district ki upat ki nigi district atli ki yong iu ka is jaitia wa west jaitia Jing cham ko man gan ni jing la ti kit ka ba jing to ini ardli factory jo thak ki ini ko pos ko bor ba on to le gang jing iklam to le gang jing ikot te ka gam te ki ko por ina chimin ne gisni ko wa paman ni jing ilang wa uchimbe igara chisindan yigini ardli company I hagni ga ar foso trik unai waso ajar bandu u chimne ka jing strike iginigi atliki kariyam company ka strike warai hini teman manga indefinite strike kan po boy ketika met kecing iklami waki ta karai hini uto ye kariyam ki kiwa em chawa chite chling factory ko ku chanen idarai upundong chedin la em gi giri kiwan nanen thank you ti kumut dong chua si tele upen dong ki sadien lewa elewa ongam te I kejing chale ben higini company kanta with Star Cement ka dang pengwan gi giri yang I chaitai I kamajo isu slibi hagini atli sen kiwa ha sentri yang gini ji isi wa I pemi slibi ne damnate kejing iklam kini ko chuk for hakmat kini Ahmad Udisi udah SP Amburam wa ini lot itu to yo isli bilini wato step to yo lot giri taman step to yo lot giri taman gwi to open hap ki chita cha kudam gi go am chita ni tapni chita tahan kau man gate I giri yung ne isli bilini hataw lot pene gi giri kamale sosgi hataw penha pene gi giri hataw penha hataw unloading hai tai pene gi giri kamwa Dek tiaw tai am lagi power kot supok ka artiaw
Dekat dek ni man gu pemong, man gu persnyausi, man gu pendok nong ya ga sen yang i. Sekali le, kau man kata XCT ni udah hendu tarik pempo XCT, kan rutrik bunai waso arjar hendu pempo XCT, kam tam cho in charge yang ni statement di Wandaru, kamu jo ya kut maya yo. Hala arut pempo XCT cuki, hangki hadot ni gasgi em rusponoga, nem em buramoga, ta kata kamte I kang gini kijingle yang ki man gagawin o kan yorot no kan po I ni gasay yang I. Ta dito kita itigum banse I gini kubo super begat kmat ki perlok ki bon ki jo to kam gini ga loading kam tam I perlok ki em transport heta po lonchang la had la do gini ga arbu so drek ngagar pat jori ki bosnya bagi moide u e load ki na dem moide u e di ogi ya ki kiriku wan sigi transport ki uper ila chawi kam ki tig jingle berta I kiri ko ila rai isndon yegi gini giri ila ka lupi begi na ne pendong begi sedin ta klem ga jingtut hawa hanin kadikam te kerpa diki mo poi kiri hai ni hathan I dau yang I kiri sgi kham tam ha gini ga kani ka thau go to style ko por ka tu ber ko chnong I thayong ka to I location yang ka to tak nyang ko jo di ko man ka por tai hari tiga singi I sa kini kiri mo do yo ki man ki hini de ba na jia kam no puti luti wala ki la kam hong le bor lai bor ki ila em kuting jia ko kam no ki jia ki ini ki leng sen I mi ba kle kani ko por ba chat war ki perlak ko em kani ga state me khala ya yo ki ko chpun tahji to aga ni ga balkar trop ni udah do yo ipo wa ta em le ki jing strike ki ta em lagi berkecing kerpa jongki kam tam nagar liang ki bot district wa da yo phone call naki ong ki chawa pelaj ya gini ki geri ki wa em haluti ku da em hatba ku em hagalot tegat kam te degu puram prabro mar ke liang ida kloy pelaj ki tu ga gini ki sos ki sedien tegistra jongki belkar hadon ne kam kucing spak ne ku bot sikfat ki perlot ki wa do ya cimenta lang gini ki kit ba wa gasai ka tadang lai ba jiga I bu em weng ga ne ba wa I gini de bo dengan indefinite yegi tu kiri udah pelaj bi I de kajing ya stau to jumut de pelaj bi I de kajing ya maya kam kajing snyau para kam kajing snyau para bro de gini gi yegi kajing ya kelam hapat de gini gi tre belkar kam tam ki malik yong ki hado ne em le kajing ya kelam dekat dengan te iksta hado ne sgi ta em ga haja kajing penne bu em weng ga strike ta kun lagi tu gilap ke wea so ikan lang lagi pot ibo snyau ibo satu beklah bi balkar kata da weng iki mem weng ada ne ta kun tu gilap chawa ikan lang kam tam lagi lok ke am lagi wil tuan ki sene I piteng brami dia sia bai pi wan sine ngi de ki ki bi opi dini keten ko pre si ponoromi ganito ang kubar lembaga social media ina galyang yang JAC nega apawitarik ubnai wansu araja apandru chimi garai wa maduk mustep apawitarik April araja apandru hapati artalik nikisay garai wa usangya na o slip hajigito wa gastar simen wa kedalmia gola chabernihat diba kam gadak wa I kam ki arsan sausi ya kajing la I yang ki ni ardli ki cement factory ida chim in ne sisundon ya rai goa udam na ai slip na do mustap arpa artrik yung unub na araso so arja arpanru bat kamte kajing to wagani ke kam udah chim na kejayasi ina kaliang yang kejayasi kerpadi ya kiwituan ki association lani ki kisah bahalang ini ginu kuwa pajya ka yap ke im yang ka jabru yongi osnga bha pi ya support lang ya gini ka kam ne bha man ka kam go sakta ya ka kamai ka ji yung I kamtam ginong botro ta gini ka por lang ba ka social media ha ka so ka por footwear ya ginong botro kiwa em chajan chajangai uja snok tilang I wa ka JAC yongi nang wa gini ka kam yong I yuman go go chok but yo let's see hapati ke jingpon kam yang pi
bisa jengai ni mestinya biya ka jingkut lengba ka notice ko pha ka JSC lengba ki group uper yang ki artili kising kat komte lengba ka ni ka social media karpat ya pi u chim kia bi u ya wan sista bi hajing to wa kani ka stra jong i lang bo i da ka rutin wa i pertu jong pi snyo pha chim kia ya kani to do ini kinten kublai sibon yul ti wa kani ka jing temu ki yang ka JSC uman go jok kublai sibon